Kani gadega Patisi TV. Hakani katayo wayni ki pastor jong kabalang Presbyterian, Reverend G.R. Mobley. Ubak kami ia kabalang Presbyterian Pendeng Umyong, Mairang West Castles District, ula palai pajba iki lai tili kikot ki balat ho adamau. Kini kikot ki kentop ia kawai ke bala kerteng ke Christmas bakman. Bat kani kikot ke yatho syapang kejing rakhe ia ke Christmas haki por menhendai. Sakawai par kikot ke balat ho daune hu pastor kadai ke bala kerteng ke tenrai bak kejing ya lenti ke Judge Mobley. Bat kawai pat kadai ke bala kerteng kisngi kerpang bat kejing tu khana kabalang. Kebalong kekot kebelasyan hak senam arjar katsan bat syon biang hauni usnam arjar kan reo. Hakani kekot kisngi kerpang bat kejing tu khana kabalang. La tho syapang ke history ke bedai bat kejing ja menhendai. Nang ta komno labo i kisngi ublei bat ki wede kisngi bakerpang da kabalang Presbyterian. Kekedan kekot red kalapan bi ke Christmas ke bakkemen. Bat nakan de kekot Ikermen bagi nong pule kentip katnu katu katne ki jingsya ki badai sepang ke Christmas kabakman bat kador joka kalong arput neka kabal dangla bantit ki pajba hapo kesnat bat ngingej bakane kalong ka jingyarap ya ketu ki baka kwa tip kamba ya ke Christmas kum bakadai belong bat hakiru kamle joka palaju le Katrai bat ke jingjat tenti ke Judge Mobley, kador jongka kalong laipo tengka kawai. Kani kalong bat tip kamba ya ke jingyadei ke Judge kikur hapok karikasi. Ke Judge Mobley, ke Judge lungdok changlong, ke Judge noklau, ke bat ke Judge mas chaliang, kilong kawai ke ju. Bat da ke bat tip ya kani ke yarap yangi bat tip bangilong syukur sikpo hapok laka jongkari. Kisngi kerpang bat ke jingya tu kana kabalang ya kabala rebais no hak senam arjar kan rio kene ke rap kamtam ya kitu kinong ya tu kana hanong kendong bat nok store patep kamba kumno ngir ke kerpang ya kini kisngi bat ki ki jing sia ki badan po jongka bat da ka batep ya kane ke jarap jipun yangi ban keren ki balang ne ki jaka ke baper Bata juga baru kene kalong kador jongka kalong sispa sopo kawai bat laban yo ne kikot dukan kepada nak keji pa assembly senat angtai hamokar bat kembju haki we ki dukan hapokari jongi Kani gadega Patisi TV.